Japan and so minimum edi eshie Ghana wahala dwumadie na ebre asosemede ebesomo say dia wo hwe media houses are adults bebre na enunti ama adwumayefo wo so mo fa ensem bia wo mutimi blog ya na mo ka ne se dia wo mu pe bia na mo se den a wo mu media house no agi edin ana se nti wo mutimi de embra no ehwe o nsa de wo mu epe bia na eno na ebi ekoso ama enede yi yeni aba chese wo yenumtuni aba ya wendi shame ne wofa aba bontin akwakosiu despite media for defamation na ebusuan for mama yembonra ensem no emu mobeka ya emrebi yeni aba wendi shame ne nsensem bi ebebeto abontin ebra wo call Nit FM emra wone Nana Romeo sorry Accra FM one Nana Romeo ekokotwetwe enkomo efa ensem bi ehune ninyum bi ananko de eba abonten na wokoko enkomo twetwe ni emu ekoso for so de promote ninyum no ensem bi se bi ebemu wanim se dia interview de ensem bi ayetimi ebusaw na ensem no so yebusaw wo pa na wiya no wo kan so betimi abrash no off na so present ebi wo ho no fa ho se asem no gina so no obegina so akopem se wo be kan de yenka no watimi anya kwan etimi ayede de twiwe ni ma no waka bibia magana fo so enya na enum na nenyum tuomu na wo ko promote nenyum emergency no nsimbisa ekoso na wo busa se bullet wo ne den na watisi yesi an bullet wo ni bullet ehihye honum abaya no try so be resist that questions ni nyina wo be na adwen se enya de se wo be de wo be ka bibi afa ensem no so na Nana Romeo isine so like obusa no oya no obusa ntia ma abaya ni bufu ye ema ne so free interview no ase enu magana fo bebre na ebufu ye keka wo mo adwen de kire Nana Romeo mo be ka ya sa nana ebinom se ni sunu ne ban a wo ya eno no kididie sa na eba na ebiem so wendi shent na akoko ye se ye ni sunti dodo na twitwa de bone ne mpanifo a wo mo sore ye ewo asem ni mu no esore na ensem we kokko da ye no na ye nua ba ni din de Emma amankwa afrifa wono susu ekoko piemu ewo Nit FM na okoko piemu wo Nit FM no de nsem bi kokotu edwa efa questions ana Nana Romeo wodi ebusa wendi shenu wokuko bie enwoma eniso ema Ghana for say ye nyina ye nkoni enkokote ensem ye hu se de Nana Romeo wo pa ebusa ne sei na etietu ono so so okoko ye gangadi as wo numum ekọ chirechire ensem so kopie mum ewo Nit FM ebra interview no ekoso no na wodi etu edwa se wendi she ne uncle nchen na wotie na chese ne uncle wono oye ni bibia wone na tie ni dwumedie ni bibia ho na ofri se wone obekọ baabi krompo na ho efie honom na chese wotie owo under ne uncle no ni roof eso ane uncle no na accommodate no ni bibia na de tia ema ne uncle epamo wendi she edi efri ni fie ho nyina se wote ya na se ebeto odwa se woni bullet eda sana Emma no edikoko tu debusua for mama misinterpret me nsem na America no Emma na nsem odi atu dwa no se wendi shame de ntia ne uncle wo pamo no edini free efie o se enti ya ebeto dwa no se woni bullet eda enuti na wo man no pamo no edifront asem we eba ye wonim se Ghana for ya te ye obi a kire na de obi akeka de obeka ewia enesa na afei na enso ta no wofa no waje wo hu se hu behia se wono so beteke legal action akire dwumayeko na wo mo eto ensa edifre Emma se won bra no memeke kasa ensem no mfengu wono wofa no ne hu efi na ebiem so ne wofa ase no hu fi no waba abonte wakwako siu despite media for defamation na nsem nyina wode ko Accra High Court no wode to edwa ese
enya saa enetie se wopamo eye wandihye edifri ne fie se woni eye bullet eda enya ne kwan so a eno na se enya saa ena ensem no ekoye na emumu no se de elmo tetie no won wo memechire mu de ente wopamo ne nuaba no edifri honum enya de se wopamo obechire mu de ne nuaba ne ye ana se ne wofase no wo ye ente wopamo no eno de wonfa entudwa na emom se yetimi de wonu ne din aba bepie mu ewo ehonum ne de ene ehonu wo begina se bema because bema enifia ene otimi bu oba yi achia de gu ne so na wo fie pan de won hwe ema yenyi achia emfe engu eye ne wo fase eso ema nim gwase no ebi nso enka no enti wode eye despite media akokot se omoma akwan ema eye wandihye anase ema no etimi bebetina Nit FM ebe kasa ensem no edigu eye ne wo fase wandihye eho enti no o ma defame anase o ma sei ono wo fa no ni din ena epiem nso wagu eye ne wo fase no nso ehu efi na wodi nsem we ebebetu dwa na se nsem we bebetu abonten ya pra wodi ni mfonyi bebetu honum na eye court issue anase court warrant ne so ka ho wode ato honum no ena Ghana for say adabio na asem wa atwam we asem wa atwam like ejane se mo anan do mo die ko mo ninko na de ye aka ne ye bo ho ba ne eno na wo so akwa be na so sa na ate there be bread boko de ade a ya ka atwam no eno ho asem na mo so afi na mo ba be ka ojai na wo yes ade a emfata wo kram na no na bi no mo say I'm mo manenka because and sanfu wo we se wutu baby a won suma wo bia waso na keka anti na waba be ka wasem na wajai ko na waka na wajai ko na wo so aye o ene entisa enye hwe me fanto so ne ma ne nye ho ye fanto so ma ne nye ho na wote ho no sa be hu ane sa fe ya ka asem bia je se wuyi wa no baby a enye ye bem nti ehunhia sen waye de watu sa anamon no na eno na ebinom nso so ese din na waye Ghana fo hu ne se waye din asem na twem ne eye din a emra de wuntimi fada ba ko enkonkwaje letter enfri eye high court se wo de baba bechi obi eye din procedures e wo ho enti ujo gidi se eye procedures ni bi ene ma eye emra atimi abamu a edile amasa eye nyoma we asie na nso no ni nyina no eno no nkire se achenti ni kwan se wo kan e wo se wo kan enti eye no kwan so a eno no se wo siu eye despite media na eno aye suade ede ama enkofo na abusuafo moma menkenkan eye adwenche no bi a ebaye na memfa emamu yeni arbitraries ede awode eba was say this is not the first time Nit FM has done this. I can't remember when Monaguchi came, she also did the same thing. That Nana Abba Anamwa wanted to sue them. So I think this will serve them right for them to do a right thing. Ono so ne dia wode eba ye no hu ne say eye Nit FM eye o musunu wo mo ban enti we ebe ye enhweso de e dia ma afoforo saa na Monaguchi ba ye obeka sequence for one asem ene okekan ya ma na aba na mo akrampo ni di ba mo enye penifo na tigina ye eye wo ma dwen say wo mo ede a chop up egu from ama Ola Michael ede chop an so ba to abonte ma Ghana for hu say wa pa achewa ankanya de senka ba ya no wo be fa ni easy enti say we waka no afa ne ho adi totoroto a there be eni kwanse papa no ana ne anko no wotena say enti say wasore no ode emra ashenens wode yina kwakoshe emra for ensa say wo mo endi asenoma no wo mo enkama no na say wode akwakoma eye aka high court pan dia ene ne kwanso a enudwuma di no eno an wadi no emra kwanso enti mra so so ene wo mo bedi no nyonyo ama wo mo suni eben bia wo mo dan na die no wo mo atimi ejai yenia eye Nathaniel edia wode eba ye o say but I think this one there is past some weeks ago, so you shouldn't have brought this into the limelight again. Abba, but well, maybe he knows what he was doing. Or no, so at the end, who is anka, some of them can a chum, and think I want them, woman and conquer than us when you say a yenny uncle you, one name dear a year ain't a way day. Why, yes, sir, at the end, it is a 1 hour yaw when you are so in here. Why, yes, sir. You have been so at our day about ye, Jeffrey was saying, these media people, dear, all the time what they know is granting interview, asking silly questions. It is good, pa. What Mr. Jeff
what Mr. Jeff Addo has done there, it is the right way. This will serve people This will serve people the right way. When they are asked to come for interview, they will know what to say and what not to say. Well, no, so ne dear, and no one say, when the shady uncle, Mr. Addo. Some more dear Aquacoma, High Court, Accra High Court, no, no concern on Ebema and Crofon, so now woman who how a woman better busa and some nesta won't so ya 2 and sa at the front. I will interview Musa Brana Baby, also Baka Candy Womb. Now won't go can dear anymore. Yan have been so at our day a buy a friend they chat on I am far and see. Or say, I don't think it was the right thing. You shouldn't have sued Nit FM or Despite Media. You should have sued Ima rather, because she was the one who went there to defame you, not the media house. Or so at the end of media house ne dia wo mo de common kano abaya no na call ye ene nse musa na no kan no na just wo kan sa ense to no mum ene wo san ko de no ko de mum enye media house ne so wanya ya wi so de no wa ya wi nti kan de o kan kora de improve edumti o de de efensi wo abusia for aha ene brebe ma ye kwan ama ye de adwumadie no asie wa wo do ensem e ba yi adwenche ben ena wo ede efam asemu a Mr. Jeff atwam no makwa twa ba asensei emrafo wode emra na ayeden adwuma no ne kwan so no anase na ewo se wojai ede eto hono because asenu wanya kan wi se no kurebia enima na anka ehu ehia se wobeba no abeyeden waba be ka ehu ensem se de wadwen ekyewu ACF bia fabra ewo too much GH comment section ebimu nso betimi a share video no ede ama abusuafo enianom ene adofo no follow yan ewo ye Instagram page @tumaGH _ na emrepem no making kind ede amano midin ene ekria sikapa that's ne yebesa ne hye fitiani asese ne din ene your friend say mechanic na prophet kumichacha masesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ene maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe